buklat yaing banwa, may salita yaing Diyos. May buklat yaing banwa, may salita yaing Diyos. Sa'y pantay aking amano, makapusal din katamu. May buklat yaing banwa, may salita yaing Diyos. Sa'y pantay aking amano, makapusal din katamu. Hingan akong pagkamalan, tunay kong katutulan, yang mayang papalitan, lalo ka rin. Diyos, sa'y pantay aking amano, makapusal din katamu. May buklat yaing banwa, may salita yaing Diyos. Sa'y pantay aking amano, makapusal din katamu. May ahusat lepinyak, may upuking wangis na, maging payong lelangan, maging payong palayan. May buklat yaing banwa, may salita yaing Diyos. Sa'y pantay aking amano, makapusal din katamu. May buklat yaing banwa, may salita yaing Diyos. Sa'y pantay aking amano, makapusal din katamu. Umeta aking tanong, umeta aking tinong, nung Ama nalangalang, ikinuya ng pala. May buklat yaing banwa, may salita yaing Diyos. Sa'y pantay aking amano, makapusal din katamu. May buklat yaing banwa, may salita yaing Diyos. Sa'y pantay aking amano, makapusal din katamu. Ikaw inupok mo, kinalubag na Espiritu, ikaw itubot mo, karing nalilito pa mo. May buklat yaing banwa, may salita yaing Diyos. Sa'y pantay aking amano, makapusal din katamu. May buklat yaing banwa, may salita yaing Diyos. Sa'y pantay aking amano, makapusal din katamu. Kinibog na ning Jordan, kindanog na ning pinyak. May buklat yaing banwa, may salita yaing Diyos. May buklat yaing banwa, may salita yaing Diyos. Sa'y pantay aking amano, makapusal
yakin amanu makapusal ke katamu inanak kong pagkamalan tunay kong katutulan yan maya pabalita lalo ka rin mamuka may buglat yakin amanu makapusal ke katamu may buglat iman na may salita yaing Diyos sa kanta yakin amanu makapusal ke katamu may ahusat may pinyak may upok iwangis na maging mayong lenangan maging mayong banayan may buglat yaing mana may salita yaing Diyos sa kanta yakin amanu makapusal ke katamu may buglat yaing mana may salita yaing Diyos sa kanta yakin amanu makapusal ke katamu umeta nakitano umeta nakikilupusal ke katamu. Kilub na ni Jordan, kinalo na ni Pinyak, may buglat yaing banwa, may salita yaing Diyos, may buglat yaing banwa, may salita yaing Diyos, sa kanta yakin amanu makapusal ke katamu may buglat yaing banwa may salita yaing Diyos sa kanta yakin amanu makapusal ke katamu
pantayakin amano makapusal ke katamu ibuklat yaing banwa misalita yaing Diyos sal pantayakin amano makapusal ke katamu ikaw inupok mo kinanubat Espiritu ikaming itubot mo karing nalilito pa mo ibuklat yaing banwa misalita yaing Diyos sa'y pantayakin amano makapusal ke katamu ibuklat yaing banwa misalita yaing Diyos sa'y pantayakin amano makapusal ke katamu kinibog na ning Jordan kinanong na ning binyag ibuklat yaing banwa misalita yaing Diyos ibuklat yaing banwa misalita yaing Diyos sa'y pantayakin amano makapusal ke katamu ibuklat yaing banwa misalita yaing Diyos sa'y pantayakin amano makapusal ke katamu inalak kong pagkamala pwede mong katutulan Mayapayabak po. Ngani po pag masusyentaya yung kapiesta ning pangabinyag ning Ginoo. Iti punta mo, ngani batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod a Diyos. Antimurin ya betara karing panalangin tamo. Ding sablang doktor, nurses, at sablang frontliners mabilugayato, at sasaup at magmalasakit kay katamo kaniting pandemya, at ding hanggang masakit at miapektuan kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa, lalong-lalo na din kay katang kaparokyo. Kaniting Santa Misa kaya betalang pasalamat kambeda ring karelang pamilya, Lando and Leoning Dizon, Miriam Pineda, Reynaldo Maninang, Ralph Lawrence Layog, greeters and collectors, officers and members, Mr. and Mrs. Edmond Dante Rason. Para king special intentions di Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis and Mrs. Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Kayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Chris and Melda Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcilia, Rachel Sue and Mary Grace McCormick, Michael, Karina McCormick and grandchildren, Dr. Edna Sesgo, para king malagwang kapaldana ng Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Apong Telo Mendoza, Among Francis Kiko Dizon, Julius Kabutahe, Corazon Pamintuan, Elvira Ver, Marlon Balagtas, Joel Guanlao, Dennis Vitug and family, J.R. Concepcion, at para king successful operation ng Joel Guanlao. Ganakantala naman din kaluguran tamong Mayango Nabi, Bernabe Carmelo, Emigdio Lingad, Bienvenido Limzon, Eugene Vitug, Evelyn Lerit, Jose Nelson Morales, Jelaine Viray, Victor Isip, Ludovico Lizarte, Norberto Miguel, Erlinda Dakis,
Nilo Paule, Ronnie Santos, Lali Santos, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Among Francisco Mendoza, Ronald Pineda, Salvador Salvador, Federico Boigo, Edison Cruz, at para ka rin kaladuaking purgatorio, lalong-lalo na detang ala ng makaganak ka karela. Kilayunig paampuning anak, muning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapan, ginatayang sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan, metong kang banalay Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid si Siyantala rin kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banala misteryo. Ginang Jesus, kabilugan mong pusong tigulaling, ingke kang sarili king igpa, at king taong makasalanan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, pekilala ng igpa nung makanano kang sumuyo kaya at kaning tao, inya nga nang sinabi, itiya inganakong pakamalan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginang Jesus, pegasan metong mo kami, kingki kang sarili, damdaman minamu naman sanang sabihan ng higpa, ikayo ring pakamalan kong anak, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo patawaran mo ing kayalan ming tulang sumuyo, at antimurin dingaliwami pang kasalanan. Teran mo kaming painturo king bilang hangga. Amen.
O Ginoo, malugod ming Diyos, itugtog me kay kami ing banal na Espiritu, at ini pa kang Jesus, inyang may binyagya king Hordan, at minantabi kayo king biyan at kamatayan. Bustan manging Espiritu, pangisnawana na king katimawan, king takot at sama, king api ning kayang lugod, king sigasig ning pamanalangin. Pagdalano sanang pamisan metong din kay kaming komunidad, at panimuna na kami king kayang misyon. Agawan lang anak na, ringegan na ganang tao, banpurian dakat pasalamatan ding sabla, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Hisayas. Nga nang sasabi ning Ginoo, oy niing ka kong talasuyo, aka kong pasik nangan. Ya ing ka kong pinili, at kaya binakong matula. Kitmuan kay king ka kong upaya, at king balang bansa, idala na'y ngustisya. Eya kulisak, ni itasman ing siwala na, at magsalitang masikan karingdalan. Ing mebalbal at imbu ene paklyan, at ing undap-undap asulo ene patdan. Karing sabla ipabal na ing ustisya. Eya milako kapanayan ni minalog, at itatag na ing ustisya king yato. Ing turo na panayan daring bansa nga tiyo king marayo. Ako ing Ginoo, ing minawos at migkalub upaya keka, ban kaya kayang pagsikapan, matupad ing ustisya king yato. King kapamilatan mo, gawa kong kasunduan karing sablang tao. King pamamilatan mo, mipabal kong sala karing bansa. Ding matara ding bulag, kaya kalang ibuklat, at ibulos ding atyo pakaluklok, karing maralumdom asukulan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pagkalubane sanang kapayapan ning Ginoo, ingkayang balayan. Pagkalubane sanang kapayapan ning Ginoo, ingkayang balayan. Puryan niya ing Ginoo, ikong king banwa kayang lelangan. Puryan niya ulanin kayang ligaya at kayupayan. Lagyo ng marangal, sukat siyem parangalan. Ing Ginoo kaya kayo yang samban, potang pakit na kaya, king kabanalan. Pagkalubane sanang kapayapan ning Ginoo, ingkayang balayan. Ing siwala ning Ginoo mararamdam babaw ning danuman. Ing siwala na kakablingking malapad adanuman. Ing siwala ning Ginoo mayupayaya, ing siwala ning Ginoo mitmuyang kamalan. Pagkalubane sanang kapayapan ning Ginoo, ingkayang balayan. Ing upaya ning Diyos, duldul ing kawangis na, kabang kilob ning kayang templo, ing Ginoo puryanye, ngararing tao, ing Ginoo aride, pati raring danum ang mga lalam, ariya king kapilan paman. Pagkalubane sanang kapayapan ning Ginoo, ingkayang balayan. Pamamasang iba't king libro daring dapat daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, ngeni ko tunay akilala, nung makananong ing Diyos, ay abiyasang mga biran kenuman. Ing ninumang taong ating takot king Diyos, at daraptan na ing matulid, karapat dapat ya, arapan na, nanoyamang bansa menibatan. Baloyo, king pepabalo na ning Diyos, ing kayang amano, karing memalen na ning Israel, at karela mi pasyag, ing may pabalita ning kapayapan,
king kapamilita ng Heso Kristo, aginuda ring sablang tao. Baloy itang mga ragula bage, amay nga palyari king kabilugan na labwat na ning Israel. Magmula ka rin Galilea, kay bat na ning binyag a penaral ng wan. Baloy itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Nung makanano ng linya ning Diyos, King Espiritu Santo at King Upaya. Pablasang ing Diyos at sukeya minta ka ring sablang lugar. Darapat mayap at pakayap karing sablang inalipnan ning Diablo. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po yung mayap a balita. Buklat ring banwa at ing siwala ning iba may ramdam yo. Iti ing anak kong kaluguran makiramdam kayo keyo. Yung ginamanatili kaya kayo. At keka antimorin. Pamipasya king maya pamalita ag pangkang Marco. Ligaya keka o Ginoo. Nganang menaral Juan, ing daratang akatuki ko, laluyang mayupaya kesa kanako. Kalagman ka ring tali ng sandalyas, eko karapat dapat. Ako bibinyagan da kayo king danom. Dapot iya, binyagan na kayo king banal ay Espiritu. Emelambat kanita, dinatang iya i Jesus, ibat Nazareth, Galilea, at bininyag ning Juan, king idog ning Jordan. Kasaka ng Jesus, king danom, ikit ning may buklat bigla ing banwa, at ikit ning Espiritu, titipaya kaya antimo ing metong apatipati. Meramdam niya ing metong asiwala, ibat banwa, ngana, ika ing pakamalan kong anak, keka tutukong matutula. Mayap ng balita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. May sanayal daw ating metong maglakad keng kabundukan. Uling binang marinat ing kabundukan. E nayapansin ing metong kulkula medyo malalam at may nabuya ka rin. Misakang tili na, uling medyo malalam yung bagya ining kulkul. So kukuli sakit, manyawa dyan sao. Dinatingin may itong profesor at kalabi na, ninano ka nga na,
may nabuko po ana. Kamulalan mo ana. Kasi po nga na marin nating kapaligiran na niya kaya po ikitining kulkul. No? Kung anong gawang ko kanini kaya ka nga na, ala ko lubid. Ala akong pamutudutong para kumangsangang pangwake ka. No? Manaya na ka mo nga na, dakal at yung pang tumalan kayo ni nga na, baka dakal na pang sumawo. Pasensya ka nga na, ala akong agamit, ala akong agawa. Pero bayong sabla nga na, nung halimbawang miligtas ka ken, sana naman nga na, kamula-mula la, gamitan mo yung utak mo po yung mata mo. Baka nga manabo, kayong kulkul. Tsaka niligulikwan. Hindi na tangining metong monghe. Panakit na kaya, abe nga na, nanda kayang isa ka ken. Ingawang ko nga na, magsakab ko, ito ang gamat ko keka, at kaibat, pakikwanan mong makalundag, kung nung makalundag ka, o mangulabi kay nung nano mga talan mo para sakara ka. So, yung gawa na ng menabo, ana ng lundag, ana ng mangulabi nung nanong pwede ng talnan. Pero ala, akakwa, sakto niya mong atatala na taliri, potang lulundag ya. At ala, alang milyari. So, nga na ng monghe, pasensya na ka nga na, gawa ko yung agyo ko, pero kami gagana ka, nga na. At yung pa namang sigurong dumalan ken, baka aligtas na ka. Ang tutuking dinatang, alang aliwano na Jesus. Panakit na kaya, ninano ka, be, ano ya? May nabuko po ano ya, kuha kakiting daralanan ko. Alang sabi-sabi, Jesus linundagya, at kaibat, pisa nane, karing kayang pago. Uling pamiyabot, karing kayang pago, so hindi gamat na, tikluan na lang ng tao, at kaibat pakakalala nung tinas, at misa kaya, ining lalaki. Giningal doon nga iti pang masusyan tayo ing pangabinyag ng Jesus king ilog ng Jordan. Ining pangabinyag ay ni aluwaya klaseng binyag uling munandili ing binyag ng Juan binyag yang pamanising kasalanan at pamagbalik king Ginoo. Dapat tandanan tamo Jesus wag ganap yaking kayang pangatawo maliban king kasalanan. At makanyan mo naman ganaping pamagasan metong na kanyang pana. Anya nung pitutuliran mo, karapat dapat pabinyag. Pero, may kipagpila ya Jesus. Karetang pabinyag kang Juan. Anya niyang miresya kang Juan, nga nang Juan, ba nga na aliway kang dapat maminyag. Aliway akong dapat maminyag keka. Iking dapat nga nang maminyag ka na ako. Uling, ing binyag mo, binyag nening banal espiritu. Ing binyag ko, binyag ya mo ning danum. At higit kang mayupaya kesa ka na ako. Kalagman ka ring tali ning sandalya seko karapat dapat. Bakit pa binyag ka na ako? Solidarity with sinful humanity and carrying the burdens upon his shoulders, the sins of the world, and with an outstretched arms, offered them to God. No? Offered them to God. Siyempre nang sabihan, pinili ng Jesus, ing magasanmetong iya, king tawong makasalanan, at pisana na, ing bunga ng kasalanan karing mismong kayang takde at dinawo na lang deni king kayang igpa with an outstretched arms king kayang pangapako king krus at ing Diyos naman tinggap na ing pamagdawo na ning kayang anak at king pamananggap na kaya pepasublyan ng miye in kayang glorification, no? He glorified His Son
accepting His offering, and glorified His Son through His resurrection. And together with Him, He glorified humanity. No? Pepabanalane, ing buong lelangan, kapamilataning pamagdawo ng Yesus. Ya pinining sandang king Griego sande kenosis, no? Kenosis siyempre nang sabihan na pining self-emptying, ing self-sacrifice, ing pamagdawo ng Jesus king Biena para king kapatawaran daring sabla. He offered His life as a ransom for all. Ya piniteng gimpanan ng Jesus. Dinawo niya ing kayang megasan metong iya king makasalanan ketawan. King makasalanan na ketawan. Pisana na karing kayang takde. Ing bunga na ning kasalanan ning tao at dinawo na kang igpana. At ing igpana tinggap na at pepasublianeng mi. He glorified His Son, and with His glorification, He glorified humanity. Ya pinini ing larawan ning pamagdawo ng Yesus. Ing lugod ng Yesus kay katamo. Kay katamong balik-balikan pigunam-gunaman. Ya pining dinawo na ing Biena para karing sabla. You see, ining makanya na klaseng kararaptanan, no? It can only be inspired by love. This kind of solidarity, this kind of humility, and this kind of compassion and mercy. Uli na ning lugod na ning Diyos kay katamo. Binyene ing kabubugtungan ng anak. At king lugod na ning anak king kayangig pa. At lugod na kay katamo. Pementuane ing kayangig pa. At may pagkalub kay katamo ing kaligtasan. Yan ing mumuna ng kabaldugan ning binyag. Dapat atin yang kadwang kabaldugan ning binyag ng binyag ng Jesus. Kapamilatan ng pangabinyag ng Jesus king ilog ning Jordan. Ya pininiing simula ning kayang public life and ministry. At the same time, being reminded by His Father of His true identity. You are my beloved Son. With you I am well pleased. Ika ingana kong pakamalan, keka tutukong matutula. Itiing pamipakilala na. It's a reminder king mismong anak na. King ing identity na bilang Kristo, ya ing anak ng Diyos. Abinanang katulan. That is His identity. At siyang pinalakaran ng Jesus, ining identity na ngayon uling alayang depatan ni Jesus nunemo ing panusigan niya ing kaburyan ng igpana. Panusigan na ing kaburyan ng igpana. Palayo ining katutuan na ini mga intuli dyan naman king kikatamong pangabinyag. Anyang mabinyag tamo, because tandaan nyo, lelangan nakatanang Diyos sa tintamong freedom. We have the what do you call this? The freedom to make a choice nung tanggapan tayo o wali tayo ang kaligtasan ay pigwagin ng Jesus kay katamo. So, king sakramento ng binyag ay piningkay katamong formal pamananggap kang Jesus at yung kay katamong ginuwa at tagapagligtas. Ing pamananggap tamo ngayon ni kang Jesus at inyang apatabunga, actually inyang apatabunga, munandiling bunga na ya pinitang meging anak na katamo ng Diyos. Through baptism, we become adopted sons and daughters of God through Christ.
through Christ. Pining mo muna kadwa ng bunga, we are made holy. Uling meging pamilya na katamo ng Diyos, meging banal tamo, may linis yung katamong manang kasalanan. At yung katlo, meging miyembro na katamo, ng hausan tamong the mystical body of Christ. No? Meging miyembro na katamo ng Santa Iglesia. At kay katamo, Katoliko, meging miyembro na katamo ng Santa Iglesia Katolika. That's why it is also a rite of initiation. We are initiated to become a member of this mystical body of Christ na pining Santa Iglesia Katolika. At yung kapat, ya pinitang mekidake tamo king mission ng Jesus. By virtue of a baptism, we become an official missionary of Christ. No? So, ring apat na bunga na ng pamananggap tamo kang Jesus. Ngayon nga nga itiburi kundi na emphasis, itang mumunang dili, our identity. Our identity is that we become sons and daughters of God through Christ. Beging anak na katamo ng Diyos, kapamilatan ng Yesu Kristo. And this is our identity. This is our dignity. It is a divine dignity. It is a divine right bestowed on us by God Himself through Jesus. Imagine, itang anak na katamo ng Diyos. Bisa na yaldo, hinamunan da kayo nung atatandanan nyo. Meto nga ta ka rin simbang bengi. No? Meto ngayang temang dinevelop tamo ini. Sabi ko, misa na bengi kayong biyeyo. No? Potang bengi. Nung malyari, potang bengi. Bayo kayo matudtud. Pigunaman ye iting katutuwa na ini. Anak na katamo ng Diyos, pamilya na katamo ng Diyos, despite the fact na panupaya yung kanakong amano, panupaya yerugo, binaboy tayo ing biye pagkalub na ng Diyos kay katamo, kapamilatan ng kasalanan, binaboy tayo. Ya pinining wari ing larawan nitang prodigal son, no? Binaboy na yung biyena. Anya pining milyari kaya, may nesir kong babi at may nga biyayan ka ring babi. No? Binaboy tayo ing biyeta mo. Yet, nanong gawa na ng Diyos, lininis na katamo, inos na katamo, kapamilatan na mismo ning Diana at biye ning kayang anak. Makanya nakatamong inako king babuyan ning dungis ning kasalanan. Lininis na katamo. At siya ning pepakilala na. At siya pinya ning kay katamong dignity. Yapin niya ning kay katang dangalan bilang meto nga Kristiyano. Bilang meto nga Kristiyano. At itiyang kay katamong pigunaman misa na yaldo. King beta mo. Patang, bayo kayo matuntun. Pigunaman niya yung katutuan na ini. And I tell you, no, you savor it, feel it, feel, and experience, no, God's love to us, God's great love to us. Pigunaman niya ito. And I tell you, patang apilasa mo ining katutuan na ini, you will never be the same again. Unless, of course, you will simply deny it, you will simply make fun of it, or simply ignore it, or whatever. No? Please, di nan tayang panawon para kay katamo yang pigunaman. Ining meto nga katutuan ning biyeta mo, abungan na ning kay katang pangabinyag, meging anak na katamo ning Diyos. At bilang anak na, pamilya na katamo, mga intulid, king dapat tamong may kakalugod. No? Precisely, ing pangabinyag ng Jesus, king ilog ning Jordan, ihapining kayang simula ning public life and ministry, no? As though He opened the door, He opens the door
for a new way of living. A new way of living. He opens the door of the kingdom of God. No? God's kingdom. Inumpisa niya kaya katam. Biklat ning pasbul. Ban lungob tamo kining bayong kayarian na ini, bayong klaseng pamibiyebe, wherein the values of the kingdom will be our guide. Pinili tamo ing maging Kristiyano, kanitang mabinyag tamo, anti mawaring telaga tamo yung kikatang sarili. We commit ourselves to live, no, the life of Christ as our model. Kaya piniting kabaldugan na ni kikatang pangabinyag, no? We entered into that new door, at that new way of living, wherein the values of the kingdom are to be our guide. The value of love, the value of justice, the value of peace, the value of forgiveness, mercy, compassion, generosity, and all the likes. Ya pinining kabaldugana. Ya pinining dapat tamong biyayan keng puso tamo bilang meto nga Kristiyano. Anong no telaga tamo yung kaya katamong sarili kanitang mabinyag tamo. Sad to say, yung kaya katamong maralas, yung kaya katamong binyag, na magmulaya mo king seremonyas, at mapupupus siya king seremonyas, and then comes the merrymaking. The merrymaking. Hanggaya ka rin, yung kaya katamong binyag, no? Hanggaya po tang bendisyonan na kaning pari, at kay bat na nita, may sasaglulo tamong lumwal, at kay bat na nita, yay pining saya ang pong tula, ing pamangan, ing inuman, and then what? No? And then what? This is how we used to be. This is how we used to celebrate this baptism. And it loses its meaning. Yapin, mababalayang ulaga, mayalayang kabaldugan, uling ang gaya mo king seremonya. No? Baptism entails responsibility. Totoo, we are dignified by God Himself. We are given the divine right, the divine dignity. But this dignity entails responsibility. Napatutuanan tamo king bietamo, ing tinggap tayo, Kristo, ing tinggap, mo king meto nga selebrasyon, nun king mismong bietamo, maging modelo ya Kristo. Otherwise, ing binyag tamo, alayang kabaldugan, nung kabudnya mo, seremonyas. At iting makalungkot. Makalungkot uling, ing kaya katamong kayalan respeto, king sakramento ng binyag, it reflects our either it is ignorance, no? Kasi we cannot excuse ourselves through ignorance. Uling tungkulan tamot responsibilidad ing pag-aralan tayo ing kaya katang kasalpantayanan. Ding sakramentong likwana kaya katamo uning Ginoo. Imagine 4 no anak, 5 no anak, ala namang sumbagal, pareho lang dalagat ba yung tao, kakasal. Ala lang respeto king sakramento ning kasal. What do we expect from them? Isang kaya interview mo lang, elamang biyasang mga di. Elamang sisimba. Kaya ba't pabinyag la? For what? For what? Ba't pabinyag la? Alalang sense of responsibility kaya ning binyag na. There was a time talaga, kaya bininyag itang metong uling, he's so arrogant. Mukotang ko kaya, ala kang planong kasal. Ala naman sumbagal. Ay, ala nga na. Ala, something like bastos. Ay, panupayare kaya bininyag. Pinamdaman ko, bala mo, babastusan ke ing sakramento. Babastusan ke maging instrumento ko keng pamagbastos da karining sakramento. Sabi ko, panupaya mo. Kaya pagkalob keng anak ming binyag, uling, it is a disgrace. Metong yang insulto. Ing beme kening metong nga anak. Bistaman, I know. It is the right. O nang bakya mong dinan
katuruanan nining tao ngayon na ing binyag mo selebrasyon, ordinaryong selebrasyon. Katuwaan, gagawan tayong katuwaan. At kaibat nang may binyag nano, pantakurakan de, ining sakramento, ning binyag, uling alalamang pakialam. And that is what is happening today, kay katamo. That is what is happening today, kay katamo. Ngining panahon na iti. Anya pinaya mag-reflect, ing kay katang panga Kristiyano, ing pamananggap tamo kang Kristo, king binyag, mag-reflect, king aldoldo tamong pamibiyebye. I don't know nung saning magkulang. I don't know. Willing modesty aside, no? I know in my own king biye ko bilang mate mga pari, I'm trying to do my best para ikatekais ko la ring tao, para turuanan ko la ding tao. But then I see na they simply ignore. They are not simply interested. No? It is not only our responsibility bilang pari, bilang manungkulan ng Santa Iglesia. It is also your responsibility. Ikayong memalen, ikayong Kristiyano, tuturing ang sarili nyo para pag-aralan nyo, kilalanan nyo, yung kabaldugana ng kakatamong bilang meto nga Kristiyano. At iti ang dapat tamong pagpurisigyan at pag-aralan. Perhaps this is how we fall short in our mission. In our mission. Itama siguro ating punong pamagkulang din kaya katamong katekista, din kaya katamong talapagobra, din mismong bininyagan itamo. We have to give good example karening kalupatamong Kristiyano. And what is metong pang makapanasakit kaya katamo, no? Supposed to be, we are a family of God, pamilya na katamo ng Diyos, yet nanong malilyari kaya katamo. You know, 70% kaya katamong Pilipino, no? Mabibiyatamo king kakaluluan. Only 20% ilaring bikibandi king buong Pilipinas, no? There is an equal distribution of wealth, an equal distribution of privileges and responsibilities, no? Ini kaibat nano pa yung lalarawan tamo, corruption keng gobyerno. Pat nakayakit mo la rin kaya katamong leaders, makapila la keng pesamban, sisimbala, yet in corruption, that is, it is something abominable kining biyatamo ngayon, no? Corruption and what do you call this? Crime, no? Prostitution, trafficking, child trafficking, and all this kind of crimes, and all this abominable situation king biyatamo bilang meto nga Kristiyano. Makapanasakit, no? Ding may papanyira para parehong magobra keng pisamban, may papanyira, no? May papanintriga, biyasang may papamatawad, no? There is no forgiveness even within the church, among our members, no? Yapiyan, but is really disheartening ang malilyari kay katamo gining kasalukuyan. It is time for us to wake up. It's a wake-up call. Yung mga palyari king kasalukuyan na panahon ngayon, ining pandemya, it is a wake-up call for each and every one of us to live according to our identity. We are the families of God. We are God's children. O ining meto nga mawulagang dapat tamang pigunaman. It is a wake-up call. Yung mga palyari, may iluwang klaseng kalamidad, no? Ining pandemic ini, precisely, it is a wake-up call. It doesn't mean that it is the end of the world, but it means we have to end these sufferings by trying to live according to our identity. Yapin yan yung calling tamo. Yapin yan yung challenge tamo. No? So, in order to overcome this upsetting situation that
That is our task. That is our calling. That is our mission. Bilang metong atune Kristiyanong bisang manalakaran ag pangking-awos na kekatamo ning Ginoo. No? This is our mission today. To live what is expected of us as children of God. We are God's children. We are God's family. Give this a few moments of silence in meditation and contemplation, and let us try to savor, let us try to feel and experience this reality, our dignity, our identity, anak na katamo ng Diyos. Amen. Talakataon po. Ipasig tayong kay katang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, king metong a Diyos, ipang lubos mayupaya, mengawa king banwa ang poniato, king sablang mayayakit at mayayakit, at king metong a Ginoo Yesu Kristo, anak ng bugtong ling Diyos, bibait king igba bayo pa king sablang panahon, Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos sa tutu, ibat king Diyos sa tutu, mibait megawa, kaya king pangadiyos ning igpa, aking kapamilatana, megawa ing sabla. King ulitamong tao, at paulining pangakabustamo, tinipaya ibat banwa, at may katawan niyang tao, lalang ning banal Espiritu, king Birhen Maria, at milyariyang tao. May pakuya king krus, paulitamo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya, at mikutkut, at sinubliyang mebye king Katnungaldo, agpangking ularing kasulatan, at minakitsa banwa, makalukluk, wananing ipa, pasibayang datang litmong ligaya, ban mo kung karing mabiya ampon menga mate, at ingkayang kayarian alang kapupusan. Sa salpantaya ko, king banal Espiritu, Ginoo at babiye, amenibat king igpa ampon king anak, akambening igpa ampon king anak, miyagnan mi sa samban ampon mi paligayan. Menasbukya king kapamilatan ding propeta, sa salpantaya ko, king metong akapulungan, banal, katolika at apostolika. At papasyag ko king ating metong binyag, king pangapatawad na ring kasalanan, at panayan ko yung pangasupirang miring mete, at ingbi alangangga. Amen. Amen. Pisan metong ning ginutang Yesu Kristo, manalangin ta king igpa ring sabla at nga tamong sumabi. Ginoo, pakiramdaman mo kami, kapamilataning anak mo. Ginoo, pakiramdaman mo kami, kapamilataning anak mo. Para ka rin hanggang maniwala, King Jesus, tuneneng anak ng Diyos, at para ka rin hanggang magdulap kaya, manalangin ka, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami, kapamilataning anak mo. Para ka rin hanggang bininyagan, mialasan ng anting pakamala ng anak ng Diyos, manalangin ta, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami, kapamilataning anak mo. Para ka rin hanggang sasalpantaya kang Kristo,
Ban agad lang misan metong king metong nga kasalpantayanan, metong nga kapanayan, metong alugod at metong nga katawan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami, kapamilataning anak mo. Para ka ring ingbiera, mistulang alang kabaldugan. Para ka ring alang pag-asa, paulining karelang kamalyan. Para ka ring hanggang magdili-dili king bie, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami, kapamilataning anak mo. Para kaniti at king balang komunidad kristyana, ban miyabe-yabe tamong pagdulapan ing kaburyaning Diyos at mga ngusika na nibat kaniting Eucharistia, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami, kapamilataning anak mo. Igpapasalamatan da ka, uling ika, igig pami. Ibiyeme kekengan, ing banal mong espiritu. At ipunan mo kami, ban lugod at manya kapurian keka, nginit manggaman kingalanganga. Amen. Gamat mi daralangin, aining kekeng sarili, baboning altar ikemi, papadala mo sa Parigan ng Diyos sa si Kluban, no lang kang kekang kaya pan, nga may ngala kaya ang pang may keka, halakay ba't ka rin ubas at pipagalaning tao para kaya kami maging inumanang biye. Mi puring Diyos, kapilan mon. Manalangin kayo kapatid, man kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggapya, arapan ng Diyos ibang mayupay ang totoo. Tanggapan saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katangi kasaplala at king mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, pagmasasyan mi ing pangapahayag ng Kristong kay kanganak, amilalako king kasalanan ning yato. Tanggapan mo rin kay king ayin, at pabustan mong pagasan metong la king kayang sakripisyo, uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimuri. Itas sila ring puso yo. Makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Pepakit may ulaga, ing binyag, abayong kalam, ibat keka, kapamilatan daring waga at bage, makapagmulala, king ilog ning Hordan. Meramdamiya ing siwala mong ibat banwa, bangisingan mo ke kasalpantayanan, king pangayatsu ning amano mong may katawan tao, ang ini at subusalmi. Ing espiritu mo mayakit siya, king anyo ning patipati, pepakilala ni Jesus, anting kekang talasuyo, at linyan me kambining tula, anting Kristong mituburan, ban magdala karing kalulu, king maya pabalita ning kaligtasan. Kinge mapupos-pupos ming tula, kakablas mi ketiking yato, indalit da ring anghel karin banwa, ngining pupuryanda ing kekang ligaya, manggaman kapilan, at ngamingang kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, mit mo yaing banwa, nuaning daratang, king nagyo ng Ginoo, on man niya, o sa
Ikapining banaloig pa, kayong sibulis sa blang kabanalan, ulinita ipaniga po mi. Itugtog mi ng Espiritu mo, timoying titipang ambon karetingayin mi. Ban pa banalanalat para kaya kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, ganitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang lub dinawo ning biyan na kimpamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamatan ka. Pirason at binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti kayong anak kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo po at Diyos ko. Makanyan mo naman kay badang minapon kinwaning kalis, pasibayin pasalamat kay ka, binyane ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti kayong anak minom kayo kaniti, uling iting kalis ni kanakong daya, indaya ning bayo at talanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptay niya iti king kapigaganakan kanako. Dahil ang Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo medaya, I Cristo medaya, at datang yapay Cristo, king kawakasan ning Inyangin ang kaganakan mi, o mapamakalulong higpa, ang kamatan at pangasabling ng mebie, darawon mi yake kay ting tinapining biye, at ang kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, impepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikami kansanang may sulusulok yung katawan at dayan ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o igpaing banala kapulungan mo ang makalaganap, kimabilo gayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kami ng Francisco, kay kaming Papa, Florentino, kay kaming Arsabispo, ting sa blang Abispo, pari Diakono, at sa blang susuyo, kim banala kapulungan mo. Gana ka mula naman di kapatad ming minuna ng pepaynawa, kim pikong kapanayan ni pangasubling mebie. Idala mo na di sa blang mayang unabi, king pakalulo mo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengan, karabada, pamagamit king bilanganga, ban kambinin naman na Virgen Maria Indoning Diyos, kambiyan ang San Jose ng esposo na, kambiyan may apostol, sa nagusti na kay kaming patulunan, at kambiyan sablang banal, ami bebe, kalugod-lugod kay kaking kikabaning panawon, apor yan at apeligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo Diyos yung mayupayang tuto, kagamling banalay Espiritu, kaya kay sablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Amen. Ngini manalangin tambip ng kapanaligan at lugod, king igpa, karing amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Misang ban yaing lagi ubo.
Tapos ba kami ganiging sa blang marok, malagod mong pakalabing kapayapan king panabon mi. Maling ka sa paning pakalulo mo. May timawa kami parati king pamikan ng kasalanan. At may kabis kami galang kasasagkulan king sa blang kaligaligan. Kabang panada at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kaya kaming talapangapos. Uling ke kaying kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman, king alangangga. Pag ganun Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Yung sana babaligdan kay kaming kasalanan. Ngunit yung pansinan ming kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metungan mayagpang king kaburian mo. Ikang mabibiya at magari, manggaman king alangangga. Amen. Payapanin ginamantabi sa kapilan man kay kayo. At ke ka, antimurin. Yang pangtayang waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po, ke kongan. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiya mo ke kami ing kapayapan. Ni Kristo yung kordero ng Diyos, yung milalakoy yung kasalanan ng yaton, malaring mayawos, king apunan ng kordero. Ginay para dapat pabalawas keko, dapat kingking kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atyuka kini, at pagkasanbet ng kayang lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Mo
Manalangin tamo. Pagino, pakanan mo kami, king tinapi iba't banwa, king mit mong kasalpantayanan, damdaman mo yan sana ing anak mo, at maging anak mo kami, king lagyo at king katutuan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Pangadyan tayo po yung orasyo imperata laban king COVID-19. O Diyos sa ibpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo la, ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo la, ring doktor, narsis, at ing sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at magsabal. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawan, detang miyangunabi. Pagkalam mo ke kami, grasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang atsu king pamangailangan. Ipaniga po mi keko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning Ginoong Jesucristong anak mo, amabibiye ampon mag-ari kambye mo, king kami tunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkandong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga klismikeko, king kaguluan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaduluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Yung ginamanatili kaya kayo. At keko antimurin. Bendisyonan na kayo ni may payang Ginoong Diyos, singig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Wame kayo king kapayapan, panalakaran tamo sana yung kikatamong dignidad, anak na katamo ng Diyos. Salamat, King Diyos. Mayapayabak po, kekongan. Yo, kasal